Wewe wale mama wewe. Takufunira ne ku radio. Kachaja ka radio. Musirika kumami. Ramasho wanoleka huko. Tuwemu. Munga lomba chini na mu. Aya. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Katonda sobola bomononya no munweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda sobola bomononya no munweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda sobola bomononya no munweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda sobola bomononya no munweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda sobola bomononya no munweza owangula Talemererwa yo talemwa Katonda waffe talemwa talemererwa talemwa Katonda waffe talemererwa talemwa Katonda waffe talemererwa talemwa Katonda waffe yakwata sitani namunyenya bambi oli kwa Why Media ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Bambi go iwabe you know bone mbozi ife lwaki omala okubona novawo nga subscribinze subscribinga awole kigambo subscribe mukali emyufu obokona kigambo subscribe kiri kujja kuidawo kitegeeza nti otweyunzeko kyo kikuyamba nti buli mbozi gye twayi bambi obo ogibona atokomaawo nigawo kade notification bell gya kade okakoneku kiro kikuyamba nti buli mbozi bambi tutayo obanga omanisibwa nga wambi bambi nga woli kumbona ntandise na kemba kaisano akemba akatendeza Katonda akemba akaitendo bambi nti mukama talemererwa kitufu Katonda omusinza n'omulemera kubambi akuwa nga we mumbona tusibya mu kibuga ky'Iganga bambi nga tuli ku shoppinga ku bintu okutwalirako ku George twabaletere emboozi ya George omusaada oyo abaana ye basulawo mu bitundu ebyemayuge era nga twamwagana mu nsozi bambi nga ajja kunoonya buku yeda yatunda mu kyalo bamuwaye 2-3 yagula kyada yabaawo wabula oluvannyuma lw'okulaga emboozi bamuzakisa baavayo batuyamba ku bamuwa engoye bamuwa emere era nga tuzimbye n'ennumba ya George twagitere ku sola twatere ku tanke y'amazi waire nga tumwoyire bino bambi bakuba nti Katonda w'omunaku tiyerabira asigala nga akuwa eriyo omukyala muzakisa afiire mu nsi ya America abere mu New York yabona emboozi daife era nga bambi idea ko ku Uganda wabula akubya tali kujja kuirayo mu New York nga tatuseeko wa George komuwa ku buyambi era nga bambi tuli mu kibuga ky'Iganga tuva ku shoppinga kuku tuguzeeko ku mutyere tuguzeeko ku bando aguleko ku ni George engoye empale eryo lya muleta iro okuva America George ali kujja kutandika kuyambalako kwengoye okuva America yenda ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing bambi mutweyungeko nga tujye mayuge tutwalira George ebintu bino best YouTube channel. Why media?
Why media? Yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah. Why media? Why media? Yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah. Why media? Yeah. Why media? Yeah. Why media? Your best. Chairman, tuyize wano ndi musanufu okubagana era ndi musanufu buli lwenda bambi mutwaniriza kasooka ntandika okola eno mwanda gw'omukwano n'okulaga nga bye tukola mu byenda. Tulese omugenyi oyo mbaire nga nkola amawulire ga Muzeeyi George nga ndaga ebifaananyi. Omugenyi oyo n'omu ku bantu abayi babona amawulire ago ayita aba mu Uganda aba mu nsi da Korea. Wairaba eyo amawulire ga George gabe gamulumiriza nga emboozi ye nti abaana bamusuulawo azira buyambi ebirenga yamugemako era yakoba ati lwendirayo mu Uganda eyo ndina okubitirako wa George. Katonda yayamba yafuna ku omukisa akalembeza okufuluma munku era weyabe yakagwa mu iwanga yankubira isimu ati ndi mu Uganda enaku 2 muna kwedo ndi kwenda kubona ku George se nambe ku kuna Katonda ke mutwalira kuko Kenjira mwebalire irala omuka webale baba ne aziza Mungu akulize kale mama kada kumpaka kiza mama webale okay. Muzeeyi George leka tumalirize mami ali kwirayo kuliya ate ebi abantu abajja n'enoni bagira kusaawe bamukobe saawe ku midibaki tibiringa byaife nti oli kujja mayuge basi bwekuleka galinde yindi oba gajja ni bajaji webirema wajja n'eyo omukyanga erege bikulema babikoze ki tayo olindawo na kulundi so ali kwirayo kuliya so birabya buli kintu ndi kikola mu bwire boneke nga bambi mufikiza wakaira atuke bulungi so nga wembe ndi kubakobera mami yatuse muno yakuba atayi kwenda kubona ku George ido lwomukaga tinabairewo nabene bikunsumbuga mu idini no mulwaire ngana bakobera mami wanga mulwaire namukeni mami tujja kusobola olwesande ndibo yakati mbe suppose kuva munaya atlesi ndakusula mu hotel nindo olwesande lutuke era bambi ajiro kuona kunchonga nkubira ati nze ndi set so ensonge tulese wano abone kuko wa George abera abonanga jasi ku TV ajja kumbonerako ku abasaga bakweta live kaza nejijo webale okuvayo kale mama tukani boyige tatangwire kaza kwerekereza mama kale kaza n'okwerekereza so mami wena yaganira George ono nali diana kukola milimo janga ku kyalo kuno naya wenali maliriza omwami ono ni defense ow'ekyalo kino omu ku bakulembeze ab'ekyalo kuno yantukira yakati mwami Yolisigira ndino Muzeeyi ali mu mbeera mbi nendo tuyambeko nti ali atya yankobera ati alinga wali azira buyambi bona abaana bamulekerera awo abo kutawo ni police otumugemerera ali oti ali onsolo ali oti nsolo aba mu nsiko
nakani tujeyo kutwaje okutoka wano ngazirawo yakati kuti ajire mu nsiko era nga George ajeyo mu nsiko eyo n'empasa yano yanoni obukubuku oyo kubiti ebyo batematemako yabuleta yabwanika gano bwabafunye bamukaiba biche biche bamukiveera then abekyalo beida bamutu watu akono amuwe ebisatu amuwe imeka yabanga afuna mu kwa kamere ka chada kasava flower obuwongo obwo bwana nkani n'emere kasinga yisayisi enogwa ifwe omuntu wali chadote gero tyali bubino emere eyo takato yagana nga maka agali mu chada kisubi bali kulya otegero tibali bubi so n'emere yala yise silingi bisatu so nali ndobye nga ndoza nti byakusaga kwa buli muntu ayenda buyambi akobali bubi twatukano gaza otwaje eyo mu lusozi ajjo kwagala nga ali eyo embozi yange maku nedano nawe embozi nagira gensi awe twatandikira okutuka nti lero luno weno oli bano atukobere kuku okuti ndigolo geno yano okuvuya yobaire munse do kuliya mu New York nako botwaido tuko wa George iwe kye kyakuwaliriza Tiba naino TV atetiba ku YouTube buti omwana wange yali ali ku isimu lyange akozesa isimu lyange nga ali kubona ebintu olisoga aloide mu alotegera etalwogera buti yagwa ku mboziyo yakoba mama eat shower ndoza wali okobenti tanaba kali kulia yachuulira yakoba eat shower na mkobo yenda kulia na kunaba yakoba be gali kulaga ku simu ya betina na koba le kambone then na watchinga yali kubona then na kubona Muwade George na mkoba Khaled wetina jo Uganda chidako mutwalire meralie kana kana keneka myaka 2 mwana we myaka 2 ali awatendweke mu motoka ali awatendweke mameshawa yeah ndakaba wetina ja tujja kutwalira Muwade George emere n'engoye ajja kunaba yamala engoye tumutwalira n'emeralie Tembe Junior taboine ku George yani bereka namujusa takali wale ko shawa no butamutegeera yeah so nokumwetikirako yeah kale so mami mu butongole waye ebintu byo byolese mali abakulu bayogere kuko tomano oboli awo nokwebaza muje idawa no bayino sabone wewe bali mama wewe takufunira ne ku radio Kachaja ka radio musirika ku mami awulira bamusirike mami so koleke mami tutuliwulira mami so koleke mami rekodi bale mami reka bana ekintu kiwairemu iwe oli kuwaya dango oli kudininako mpola wewe koina okay mami obewa mami ku radio amuwere ku ni charger yino twida kwegesa muze George engeri yabakozesa charger ni radio bibino dino mulimu empale wano dino mpale engaito mami tengale kumbali mbali dino sati mami ole t-shirt daba America daba yambala Mame
kubetegeza okay ono gando ne guno omukyere mami sabuni sabuni na moye basaba ni banyabo mami ndi kumukweka kati kwenda kumuta mu kamera dange mami tayenda bya kamera mami yanko itali kwenda kamera kyovu obona okuvyala mu kibuga ekiganga tuli kugula engoye mami ndobyo okumulaga tiri kwenda kulaga fesi mami tayenda ayi bambi alina omwoyo ogwekisa ogwendeza bambi bamuzala mulete engoye oidi mami abaire mu bwangu bitawo nenda kubona bulungi nze zane basi mami ngambo ene bulungi oidi mami abaire mangu oidi ere aba America baba bangu tibali oti basogewe ife abasogowe ife ebintu aha George tumwongere twaka shoot yino oja kuvala oti wali mu America yino baba bali kupakasa George balelera George Mume ate kumabeka. Tanga kumabeka. Aha. Mami ayongere George empale yindi yatwaka shoot yino ayi bana George baba ayi George bakwe ni jini nguza size the one cover nedo gentleman olikuja kumukolo gwekyalo sibe bikalo tayi olinayo kudiro denvu okuleta doli kujja okutola kudo tuli kujja okuvala ku mukolo takumabega bintu byange eno yona mpale mami akwongere yona gentleman eri kuno kigambo Kampala ala George odi ajo jombiseku basaba ne banyabo George ebigaito ebyokusiramu abaina bitono wano tutwendera kumuletera ngaito kuba ebigere byakairika emisi batigikatambulanga ifu abalamu biro byenkobye mami amuletere mami yena abere nebyawabula nakanti mami ogula muku nebigaito kuba ninzemba ne George mami ambuza kikyembe enkolewo okwongera ku bibyo byajje nabyo nakati tumongere ku kwemgaito okitegeera dino mu Uganda badeta batya bidiko aha enongozi yino jibwene George Tinerere dolo kumye wali kuzanisa bidiko disingani ngayo ndene bei yino aye batule ntono batule nkaguze kayaka tukalika kyajinga so oliba na sole yetu twakuwa ku batule okwo oida kukyajingira kyamani da kukobera nizena we nabe eno nda kukobera kalona akakyajinga okola obuntu buno bubiri kano wata kukamyufu ka batule kubakwe kikonde kimyufu ne kirugavu olimalo okutako oti oida kutola ku buno olibona buno obona akajja gano wano okayingiza wano etandika okukyajinga eno okubya muziki weyagale yino okay nchaja eno yona chaja ayino chaja eberenga enekolera ino kuna nkano kaleka controller na wali USB port aha aye wazaka tebe so asobola okolesere mwene idako bana wana akola ebintu bye aye kusingera achajingire wali wanse kuki kubatule kuba twatawe ekibawo ekyo okuchajingirako bana George Katonda nga akwenze aye ni wera bira Katonda oli nkobera wera bira Katonda mami bino chaje bino mami tibigwa akana kakuba mami akana kakemyaka ebiri nga kakubwaine ati mami shawa kitegeza ati ye woni omusada tanaba mami nensonga lwa Charles sabuni osobola kuba ngali onaba aye kifani kyalaga tokola ki aye ate wali tonaba so mami ali sabuni wuno olibona naida no twayogera embozi nga byo tibyakuswaza nga wena nakandi muzeyi George yogera kikuli ku mutima gwo ense jakola ki
waliwo amazima wankobera ebituufu tinaaba enviiri maze emyaka giti abantu babona enaku waliki sabuuni wuuno mami akwongere sabuuni aye banadino George ninkwagana mu bigoye ebyo ebikaire byobangamu ebyo ku mama dinengo ede balese do ndinaleeta ninkwagana tiri kusonibwa George era kuba mabusagati bayicyango yaye enze dengo yetinandiyenze kulira mu kudibonako babusaga balobera okwokyaki aye ngoye nkairedo kuba omusayi gusika era ojoko oti alivo yakati nja kutama miri kanvwale ko bino oba weretera ebisirani obigobanga tobyereta omuntu engoye dabe nado muikomera tadira mu oba ila muikomera opulime wabona kwa baja muikomera engoye wova muikomera okolotya odisuulere odisuulere ati odira mu njadi suula weyambule buli kintu mu busagatu weyambula weyambule engoye likola ki era mumbate okumalaga byocha boki enkobye edusula busule ovuira muikomera obaira muikomera George engoye eddo ovuira mai muikomera todiza ku mubiri wona adizaku wona abakayo olukwira muikomera haibana aikana akakala nawo mami amasati gaga mama wewe nebayirala kupakasa Mungu akulizewo bulikyogema bakize wano webaze mami mami webalirala kupakasa Mungu akulizewo era okolenga kubida yendi kusinzira bwofuna wembaza nanfunye bulikyogema kide yoli akadala koli kwa kweyongere muku oweze akasente tuliye tunwe nesigayo oli nzage nesigawa ndi wona wow katonda wa amani Allahu akbar Allahu akbar takbir ndi musilamu emisemo jamala jali nazena wendo ino so mami George ezabingi binja kwogera ku mami akobaire bigambo bye aye mu byona kwenda awulire kyo kitegeeza solo kubanga family yakuvaamu abaana bakuvamu ayo likubona abali kuyamba nga tibana bo kondo ino na yanvaamu nga ndi mulalo tikatiko oba nfwa atigufwe oba nama tabude yefweku Afrika akuna boyo sibanga gomalaku nzina ikiriza nadaga emyaka ejo omusanvu nakabasa musiko kufuna kakota kachada nakanana akatogose emyaka omusanvu ate ko bulamu bwange tibwa mulembe waza olwokulola kyokula nabo wazanga bushi kuwaza nasaba butinjira nkalinjira kuki kumuyigo ayiro okubula nsulira ekintu era nasalawo nti balino oniyo kenfu yainga njire tinicho kuba ne richendo okezaamu ntinejo kunamu so kasoka utandika okwidda gano nibe betukukolere nobona era oli kuna abantu bakayongera iwo olowooza kitegeeza kyeri obulamu bwo nti obulamu bwange babujire nimwe ababutweireyo singa ndowooza nti singa nali mbulawo katono olukulowoozi gwokufa nsuubira wazizeme nimwe ababusiseeyo nimwe abansise mu fuuti 10 mwandiza ku ndala era nze agenda okeza bandi buli kazibu kona maze okumanya nti mwidaka kolangaku ku kino ekikoze ekikyengwe olikwenda kufuna kika kindi mbe olikwenda kwongera kwakyo nti olikutubonanga buti abegeise ku bulamu bwo kufamireyo nimwe famire yange buti basaba ni banyabo nali nabasuubiza nti olwasande luno nti nikujja kwida ngemyo George numba aye tinabairewo naize bwire ate mama yankobya ati ali kwida ate ngeno taidiyo ndino okumuleta ate nga tisobola kwida zina saaga 7 omuntu agali pate kuba ni foto bairewo so nalowooza nakoba ntireka ona kulwalero ntwale mami alete ebintu bino kwa tubeere mutawuni na muyamba kutaba eno okugulagula ebintu bino ndide tugemye muzeyi George ebintu ndakogana n'abekyalo kai tubale onaku olundi otali lwaga tukujja okola ki tukujja kutaawo pate yokwingira tulikuyera pate esobola okuba nti pate yabatine naino aye ifa mu busaga tugweta mukolo okwingira gabaawo ki akayimba kaka nolibona kakaze bulungi
tidio ba amadi gagwireko ku mukidumu omwo mu tanka gawezemu wali kibafu waire bwafuye bufuwe muzeyi kanogere ko nabataka omukulembeze usiima mami woyo yavire yayona mu America obuno buyambi tubwa George ng'omuntu wabula ndibonanga buwanguzi bwa kyalo kuba George abaira bambi aboni imwe siima mama nze ng'omukulembeze w'ekyalo tutuuse okusiima kwaife eri maama okukola okutuusa ebintu bino ku George webale ino webalirala mukama katonda akwongere enkabi era akuwa esente edisinga ku dolinado nimve twena twasiima George olw'okuba yena yeegaayo yaba muntu mulungi yayogera onkuli yedoosa yasirika nkuli ezira kida yeyevuula zonto aye George wena webali kwogera wayogera nibale wasaba embeera wakoba embeera yolimu so ife tusaba nti maama yongera George nga bali kumubona akali bubi era buno oli kumuwa kamereka na aja kalya ino kuba aba etalya George yobona kalya kakota kachada konka kati era ngenda ya wako okuva bwe yatandika kufuna obuyambi atambula n'amaani mangi saano nzo n'omukoti lumuka yalumukamu so mwongere ebyokulya alye bulungi n'abandi bali eno benda kufa tulina omusaadha abandi bali bubyaye mwebala okugemera ku George twena mwatuyamba ife ku kyalo nga nze naleeta omwami ono yampesa ekitiibwa zeena okubanga yatuukiriza ebyo bye bamugaire okutuuka gano ongerwa mukama katonda agazi yenfuna yaimwe era oboizi olundi mukuluya ido tulambuleku tukakwenda ino oyo yobero likoba ali ati oyo omusaadha yendi kwogera kwali gano bamweta mandali asula muishanda asula oti nkembo era yena ali bubi era niwo otuuka kale saano maama olira n'amashiga tubaina abantu ku kyalo kuno babiri abali obubi ino omusaadha no yendi kwogerako otuuka iwo okubenduula olira n'amashiga so ge bakumulinga ku yena mumulinganga muzeeyira kumbali so nze ebyange ng'omukulembeze nga bukobe ekintu ekindi tulina kanisa George mwasabira yire eri kugwa era ebiwumbusano bikukuba mwe tujja okusabira nirera ebiyinza otugwako so gebanga abagobe b'obuyambi batulingangaku ebyange enzira bingi ino munange mwe bali kwidda mwe bali ala yemwirayo mutuuke mirembe okay muzeeyi makosa wena webaze mama kino kitegeeza ki eri obulamu bwa George bambi yali awere mu isubi kino nze kulwange mbonanga kirungi ino era kitegeeza kinene ino mu bulamu bwa George kuba eno ni point gye twandyese nga turning point mu bulamu bwa George wano ni wafunire isubi wano omuntu eyali asigaiza okufuufwe nigabonera nti obulamu bwe butandise okola ki so eno point nkulu ino mu bulamu bwa George era ekiriwo olwaleero kitegeeza kinene ino ekyokubiri mami timutegeere liina aye mbaire ndi kumwebaza olwa support aye omuntu eyakola ekinene ino ni junior era in fact nze nganka alikwebaza mami shawa nganka alikwebaza mami nebaza ino junior kuba junior ono naida n'amawulire ageisuubi naye ida n'amawulire yakati mami shawa mami yene yali kubibye yena yatolayo ebirowoozo bye yabita ku junior kyali alikola ki ali kumulaga so junior yena alina rolo nene ino era singo boli awabaira ali wano twandimwebaziza yena mwongeri ye ayenga nongera okumwebaza era ndidi nti wendi kwogera wano era ida kubiboneeyo wairenga sadi no muko umuku aye aida kaboneeyo junior yatwidye naye aye ebyabana tubetwa akamutuuse ndoda mugema junior musada mugezi zena musimino ate junior akasada kenvu okuba ku mami ni junior mami ayine engere yakuzamu junior omwana ayina omutima ogusa omuwaye ate omusaasizi tewe tuli kutambula mu tawuni nga tuli kunoonya ebintu engoye okugula ya junior atayenda kubita ku mwana mwine junior nga wabona mwana mwine ayenda azaina ya atayenda aveewo onayikulwananga naye okumusika ayenda yagema empale yamutereza yamusiba yamukunkumula ku obutaka no wabona nga alina omukwano ye abaana baine nabuza mami ndiki ati ayenda ina abaana so junior muwayi junior ali awo muzungu waifa ali awo serebu kale muzeyi
Ki? Kino kye tulikola ku kyalo. Kikyoyogera ku bivuga bibwagano. Birina engeri biri kujja okukyusaako ku obulamu bwa George. Nze kyendogerako nongera bwongere kusiima mu Kairolo omulimu gwakoze mulimu munene ino. Kuba muzeeyi George Mwingire embeera yali yalimbi. Era niwe mukumutuukako olwasooka. Wamutya n'okumutyako otyayo ono muntu. So omuntu akola omulimu ogufaana gutyo twongera okumwebaza era ayongere omutima ogwo wangaale nagwo asigale kakataasa n'abantu tulina beno bangi. Andibona oli kugeze mu line pressure isobola okubava mu kasana. Nze ebintu mbidi olw'amasanu bano omuntu agwiraawo sooka ojja owumule. Nze mbidi musaidi oyo jatwaye koko. Nze ebintu mbidi. Mumwengikiza ebintu bye munumba. Waliwo kyatula muzungu sweating profusely. Ngwatandika wawiro olutwe wade. So bye tulikola. Ifo tusaba okusiima okwerere eri George kuba yali ajatufaku olw'embeera yali alimu. So tubanga George mutandise omufunire obuyambi oti n'obwo tuba tusanuka wabusanuke kubanga ife abataka twali nga twena nga tuzawe tutandikira ke tubana ku lwisi ke tumugaako yabagazira yasigala nga ali awo mwerere. Ono leero George mwe musaada mulungi ino. Omusaada leero anirira musanufu omusaada alina amaani bana tweyanza mwe bali kumutuyambirako. Bana tweyanze ino tusiimye ino mwe balira irala. George takatisa baana. Takatisa baana. George muntu mulamu ino kati muntu mulamu azira buziwa ali awo musanufu. Okay, basabo ni banyabo eriyo mwani na George. Simami soko ide. Omukyala ono yamuli kubona nga ali kwekita. Mwani na George nzembe etimubonanga. Mami olwawulira nti amikolo giri kujja kuba yejo okuyingiza George yakobera mwani na yayitako ku family era George yankobere kukwata ali kukweta ngakati mwani nazenenda abeewo. So mami nebye tuli kukola iwe olwatuuka wano nga tuzimbire mwana oko enumba birowoozo ki ebyakuli mu bwongo? Ino nasanuka era nafukamira kantayi baba ogema mu ngalo oti inti baba ogemamu isanu nabona lyamaani ino nakantu banna Katonda mulungi embaga akoze kino nani emikisa jona n'obwire bwona ndire engulu nawuuma nakantu banna omwana wa mama ni baba abairenga bwe nalizenda nga nigemba mu nnumba olega abakulu yankube ibale nga nzira n'amafuta wazigandakira kuki kumwezi nga family mwali mu musuulire lwaki? Ntinga bwendi nga bwombona ndinaki nze ndina mwandu okumala emyaka 2 na kuweta mingine ejo kabiri yandi awo mbona abonera awo ngambo nabona nga n'olwisi eno yendidde olwisi ye yampaako obufuta nagolola nabwo kabiri George gaga kali mwatema ku Bwanda gakweta kukuba mulambo mpiso ayenga ndi bubi ayenga nza kyakukola ndowooza byampa buwe nasigalira bwawo kutangala bwa butangale nze kyenagema tiri nambuzi tiri nante oti natunda eyo nayamba ku mwani naze nganawo nti aye nebaza mama nekasabaze yena bana buligemba nkwebaza mama wange tulere paka niwo tulonze mama. Leka bamami bayogere kuku omukyala munayi bwe kyakoze cameraman setano mami batolo ku mami donkobere kuku bano bakunonya bunoni mami mukyala munayi mwe naleso obuyambi bwensinga kufuna bakazi n'ababumpa tidi lwaki abakazi mulino nekisa obuyambi obw'abasaada babutono ino. So webaze mami mukyala mwino kati mukazi munange era nteekwa omusiima lwaki asobola obulumi kubanga ife abakazi era nife tuba n'obulumi buli lwobona muntu kabonaabona wena owulira mule omutima akuba oti bukyakuncho nga zeena wange naali atyo era kino lwakuba nti obusobozi bw'omuntu abaazira aye okuyambagana kulina okubaawo era nebaza mukyala munange kyakoze nti yeebale ino yeebalire irala George akyuse ino era kulwokubanga mukikaninze enkoma ayembaire wakumuwa mukazi ofiire George omukazi kagali kalegeya kakalimu amaani kati saawa eno George step yaliku asinga saawa eno n'abasaada abandi ki akyuse numbeere buli kimu nengoye nkobye buli kimu akyuse asinga n'abasaada abandi Dindu
nakobanga ntitirifu nanze funye dindu Dochine wano. Yere mani. Tuwemu. Munga machinira mu. Aya. Bana kanisa ya mami. Ala kusuti. Aya. Nakobanga ntirivala kumninipo. Kale mzee yebe cyo kuba kindi. Mbaga amefe tuli kusitongera bwa kusima abantu baife. Tusima abagabe abo buyambi bona abasoka. Ni bano bona abayizeku. N'abandi bongere kuba batuyambe enumba eno nkulyezirawo. Mami yatuyambe enumba eno eyatuwa obuyambi olwasooka n'abayizeeku bona tubasimira walalaawo. So olw'omukolo bwe tujja okusabaku tuyida kusookera mu kanisa metwirega gano. So tusitongere okanti obagabe obuyambi mwongere bongere. So ngankomenkereza lichain abe kyamutwale ku kanisa ere njiboneko mami I beg for 1 minute. 1 minute. Mani 1 minute. Okay. Nimula olwokufuna obuyambi obundi bambi obwamuze George. Twebaza abatuberewo okusokera nebaza mami Shatalo yatandika ko mulimo guno eyatuwengoye mami Shatalo. My God bless you. Nabira ni Muslim Hajat wange Hajat wakole chamani no 1% do kuzimba numba webale ino baba mibange mwamwena ndini bamami okuva munsi edenda ulubambi abaye bampa kubuyambi wabulanga bakatu no Yazid toyogera maina gaife mami tuli basanufu ino na tuenze kubaita ku kanisa eno basaba ne banja bone eno kanisa eye kyalo wano eri mu mbere mbi era nga George mwasabira kanisa yino kanisa eno yaitaka ebi munku olibona bazabu yambi wabona bankobera kukwati benda buyambi bwa kuzimba kanisa natusako ko iroboze ebambi mbere nkali kufuna yo ku muntu yena wabule numba yine ya katonda benda buyambi baba ngabe kanisa babe bagezako okwenda okubakuba ku obutafwali gano bafune ku sente ayira obutafwali bafuna bazimba ka foundation kano ko likubona aye ngembera mbi cameraman olino balaga abantu bange kanisa eno yeitaka kanisa eno yeitaka so bambi webaye ngeri yobuyambi musobole okutuyamba kuku kunumba ya katonda tuzimbe enumba ya katonda eno ekanisa bambi so eno ne kanisa katubone ko kwekiri munde eno Mukama kabaka Yesu tusinze erinnya lyo nti weebale Yesu tukugulumiza kubanga taata otulaze ekisa tusabe n'okukkiriza nga tuyitya mu linnya ly'omulenzi wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Okay muzeyi ndese kuku mami wuyo aidie kuleta ku buyambi bwa mwami George avile munsi da kulia ayinga muna Uganda yafune ku akaida muno yakati no ndino kutoka kuko wa George era tuva kufuna ku buyambi wabule cyalo kirize ino ati kanisa ife eri mu mberambi yaitaka era bakoba ati batulete ko kubatulage kuku bongero okutulaga n'ensonga lwa tuligano omukyalo oyo tomana yena ida kuira yera akobere kuku baine so kobera ku mami obuzibo bwe kanisa eno abutegere n'ensi yona eri kubona kama ibazibwe amina abageni baife tulibasanufu ino nadala presenter mami Yazid lokutuletea ku mama ife
n'abagenyi abamuwerekeire kwida okulambulako emulimo ogukolebwa ku muzeeyi Mwingire ate natukyalyaku mu kanisa Mwingire watera okuŋŋaanirako. Ffe tuli basanufu nti maama mwebale kwida okutulambula kuno okutwizaamu amaani. Mami ali kwirayo saa bamukobye saa oba 9:10 obuzibu bw'ekkanisa muli kwenda kuyambibwa mutya ng'ekyalo ku kanisa eno? Kanisa ti tuli kwenda okuyambibwa kwa matafaali kuba tuli mu kuzimba ayo olw'embeera nti tinungi tetaaga kwa matafaali twaba twayitaku amabaati ne sementi mwenda kuzimba kanisa. Okay, nti wekuba ku kiralowooza oti osobola okulowooza nti oba ebindi mwabifunaira. So mami ono mulesera n'obwire bugiire bali kumulinda ku airport bambi bana munsoli w'omugeni mutwale aye tusaba Katonda ayikiriza okusaba kwaife n'ensaala bambi ayongere okugonza emitima egy'abaana ife abagabizi kuba ife tuzakye tuli nakyo bambi batulingemu batuwa obuyambo lwa kanisa basawo ne banyabo kanisa eno eri mu mbeera mbi kanisa tilibadde ti yes libadde tilibadde zimba era Katonda abaamu aye twera twabaako kwa awantu awalungi awayondo enfunza okweya kusombo w'abantu ebimanta itaka ekintu kitoona omusaga akweta kudabaada. So oba eyo nga osobola okutuyambako kubambi kanisa neno tujja kuswika wano mundikirize ndizeyo mami ninze ndi obwangu bwaliku ndi muleeta olunaku olundi mwawaya mulire basabo ne banyabo nze munsoni waaye bitowere biri mami obwire ali kwirayo aye atwere era abeera alubye okutuuka eno ngali kwenda atuuka iganga mpe ebintu ndeete nakanti no ebintu byolina okukola ki otwale obone n'embeera ereeta ku kyalo abandi balowooza nti bano abantu bazirayo ife aba ku YouTube aba ku mikutu tutaataawo bantu kufuniramu anezenka mami nendo otuukayo oba oliawo kida kwongera ku waitafaali n'abantu abandi babategeere. So mutwikirize ndize yabageni bano mami olina obugambo osobola okuba kuku kale mami kale nekyo mami obaka abufunye bambi tuyanziza Katonda abakuume amina amina kale hey.